Amakuru agezweho, amakuru ari kuvugwa muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda n'ahandi wayumvira usibye kuri Blando TV show. Kano kanya rero ngiye kukubwira amakuru wagiye ubona, ni ifoto yakwirakwiye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga yagaragazaga umufana wa Rayon Sport ari hagati y'amaboko ataraye. Ni umufana wari ufashwe n'abapolisi babiri ndetse yambaye n'amapingu. Ese wakwibaza uti ni iyihe mpamvu? Twagiye tubigarukaho tuvuga ko derby ya Rayon Sport ndetse na APR FC yagiye isiga udushya twinshi, aho hari bamwe baraye mu mihanda abandi barara mu mapingu. Uyu nguyu se byagenze bite kugira ngo atabwe muri yombi? Polisi y'u Rwanda rero yashyize ukuri ahagaragara ko cyaba cyihishe inyuma y'iyi foto yagiye ikwirakwizwa. Niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo umenye byinshi byihishe inyuma y'iyi foto y'umufana wa Rayon Sport. Niba kandi warakoze subscribe, reba neza ko wakanze ku nzogera kugira ngo amakuru agiye akugereraho ku gihe buri munsi uko tuyashyizeho. Uno mugabo rero ni umufana wa Rayon Sport wagaragaye ku mukino wayihuje na APR FC n'ejo bundi ku wa gatandatu hashize, hari ku itariki 7 Ukuboza muri 2024. Uno mugabo yatawe muri yombi azira kwanga guhaguruka mu myanya y'abafite ubumuga muri stade Amahoro. Ngayo nguko nagashya n'udushya no mukino wagiye ugaragaza, kuko hagiye havugwamo byinshi cyane, byinshi, hari ibisekeje, hari ibibabaje. Ni ukuvuga ko uno mufana rero yagiye kwiyicarira mu myanya y'abafite ubumuga, arangije bamubwiye guhaguruka arabyanga. Ku cyumweru tariki 8 Ukuboza abinyujije ku rukuta, no kuvuga ibinyujije ku rukuta rwa X nyuma yo kubazwa n'umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga icyo uyu mufana yazize, ni polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda yasubije igira iti uyu yafashwe nyuma y'uko yicaye mu mwanya wahariwe abantu bafite ubumuga muri stade Amahoro, agirwa inama yo kuwuhagurukamo aranangira arabyanga. Uno mugabo rero akaba yarabateye utwatsi ubwo bamusabaga guhaguruka mu myanya y'abafite ubumuga, kandi we yari muzima cyane, arangije yanga guhaguruka. Polisi y'u Rwanda rero yahise yibutsa n'abafana n'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda hose ko kubahiriza amategeko n'amabwiriza byimakaza ituze n'umutekano mu gihe baje kwifanira amakipe bakunda cyane. Polisi y'u Rwanda yateruye igira iti tuboneyeho kwibutsa abafana n'abakunzi b'umupira w'amaguru ko kubahiriza amategeko n'amabwiriza byimakaza ituze n'umutekano mu gihe baje kureba umupira. Irangije iravuga iti murakoze rwose. Uno mukino wari wahuje Rayon Sport na APR FC, ngira ngo urabyibuka ko byarangiye amakipe yombi aguye miswi, aho yose yanganyije. Ni mu gihe amakipe yari afite ishyaka yose ashaka gutsinda, yose avuga ati twebwe turashaka kugera ku gitego cyacu, tufungura amazamu, ariko biza kurangira atari ko bigenze, amakipe yose agwa miswi. Reka tuve ku bya Rayon Sport ndetse na APR FC. ni umukino utazibagirwa, n'umukino utazibagirana mu matwi ya benshi, dore ko wasize uduhigo twinshi cyane, aho no makipe cyane cyane Rayon Sport yari yakiriye yagurishije amatike arashira burundu, arashira rwose, yose arashira. No kipe ikaba yarinjije akayabo k'amafaranga menshi cyane. Reka dute dusimbukira mu karere ka Gatsibo tuva i Kigali tujye kureba ino nkuru yasakaye ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru yavugaga ku mugabo witwa Ishimwe Patrick ngo wishwe n'ikinini cy'imbeba bikarangira yitabye Imana. Ishimwe bivugwa ko yiyahuye ngo ni mu mpera z'icyumweru gishize, akomoka mu mudugudu wa Rwagitima, akagari ka Bushoboro.
umurenge wa Remera ni mu karere ka Gatsibo. Bamwe mu baturanyi ba Ishimwe baganiriye n'itangazamakuru bavuze ko yagiye kugura ikinini cy'imbeba avuga ko zamuzengereje, nyuma baza gutungurwa no kumva yapfuye. Bikekwa ko urupfu rwe rufitanye isano n'uwo muti w'imbeba yari yagiye kugura, ndetse bakanamwigisha uko bawukoresha ariko ngo ntabimenye. Uwabonye Ishimwe agura ikinini cy'imbeba avuga ko yakiguze amafaranga y'u Rwanda 200. Hari abavuga ko kwiyahura bishobora kuba byaratewe n'amakimbirane yo mu muryango, kuko uyu musore yari afite umugore bamaranye igihe gito, ariko ngo bahoraga mu makimbirane aho umugore yamushinjaga kumutwarira amafaranga yagujije. Abaturanyi bakomeza bavuga ko Ishimwe bikekwa ko yiyahuye yashinjwaga n'umugore we kumutwarira amafaranga agera ku bihumbi 30. Ni nyuma y'uko umugore yari yarahawe na mama we amafaranga, hanyuma yabyuka akayabura, ubwo akavuga ko ari umugabo we wayatwaye. Gitifu w'umurenge wa Remera Urujeni Konsole yatangaje ko bamenye aya makuru y'urupfu rwa Ishimwe Patrick rwaturutse ku kibazo yari afitanye n'umugore babanaga mu nzu mu buryo butemewe n'amategeko, dore ko ngo batari baranasezeranye. Gitifu Urujeni yaboneyeho gusaba abaturage kwirinda amakimbirane mu miryango, ndetse n'uwakoreye undi amakosa akamusaba imbabazi mu maguru mashya batari barakaranye. Nyakwigendera ubwo yari arembye yahise ajyanwa mu bitaro bya Kiziguro, ari naho yaje gusiga ubuzima cyangwa se yaje gushiriramo umwuka. Yakaba ari inkuru yagiye yandikwa n'ikinyamakuru Bwiza, niho ngewe ano makuru nayabonye. Ni ikinyamakuru rero twizera ko cyandika amakuru mazima. Hari inkuru wagiye ubona, inkuru yavugaga ko Major General Retired Richard Rutatina wari umaze igihe akorwaho iperereza n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ngo yaba yaratawe muri yombi. Ngo n'ibyaha yashinjwaga byo guha amabwiriza abakozi be bagakubita uwari waraye iwe mu rugo mu nzu. Ngo uyu rero bivugwa ko yakubiswe ngo yari yagiye gusura umukozi ukora mu rwuri cyangwa se mu ifamu rwa Major General Retired Rutatina ruherereye mu murenge wa Murundi mu karere ka Kayonza. Amakuru agera ku bitangazamakuru avuga ko icyaha akurikiranweho yagikoze ku wa 27 Ugushyingo 2024. Bivugwa ko Major General Retired Rutatina yahaye amabwiriza abakozi bagakubita uwo muntu wakubiswe. Uwo wakubiswe bivugwa ko ari kugenda yoroherwa nk'uko amakuru aturuka mu bitaro yivurijemo abivuga. Rero ku itariki 6 Ukuboza 2024 dosiye ya Major General Retired Rutatina n'abakozi be 10 igomba gushyikirizwa ubushinjacyaha. Ni ukuvuga ko ino dosiye yamaze kugerayo. RIB ikaba yaraboneyeho gusaba abaturarwanda ko bakirinda kwihanira uko iki ngiki ari icyaha gihanwa n'amategeko, ahubwo bakagirwa inama yo kujya biyambaza inzego zibishinzwe kugira ngo bahanirwe cyangwa se bahabwe ubutabera mu gihe bakorewe ibyaha. Major General cyangwa se General Major Retired Rutatina yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru retirement muri 2016, akaba yarigeze kuba umuyobozi w'urwego rw'iperereza mu ngabo z'u Rwanda RGT. Akaba rero ari umugabo ukomeye cyane watahanye iranka rikomeye cyane. Ni amakuru yaragezweho. Reka nkubwire yuko mu makuru yacu twari dufite gahunda yo kukubwira mu ncamake amakuru ari kugenda avugwa menshi cyane kuri iyi mihanda, ariko reka dusubikire aha ngaha nze kugaruka mu kanya mu yandi makuru mpita niruka cyane nkurebera ku binyamakuru mu binyamakuru uko byifashe. Amahoro y'Imana rero reka nkomeze nyakwifurize nkubwire ngo amakuru yacu nakagaruka. Niba warahisemo kumvira amakuru agezweho kuri Blando TV Show wahisemo neza. Rero komeza ube ahanga, keep staying here kugira ngo tujye twibanira buri munsi.